دتر بحثا کامپا هولی بکن کو دکوه حسا که روجاوی کردستان کامپا کی گلا کی مازنه لی کسین جور به جور تیده هنه به تایبتی جی مالبات داعشی جنین داعشی به تایبتی او جنین داعشی ناوا کامپا هولی دانه نهاج هر داعشی نه هزرین وان داعشی هنه یعنی خلکی دکو جن گروپان چه دکن دا آخفن به همان هزرا داعشی زاروکا جب همان هزرا خو پرورده دکن او روشنا و کامپا هولی دا لیم بزانه بن ده کامپا هولی دا چند کس لی دجین چوال دجین او پیکاته نا و کامپا هولی چوایا کامپا هولی روشنا و کامپا هولی لحظه که روجاوی کردستان به وی اواییه گو نشتاجی نا و کامپی دا 62000 کسن 62000 کس دا نا و کامپی دا دجین بوار روشک و هی مجلو را گود کو چوایا جسادی نهات و چار جن او زاروکن کو هر زیاده جنین داعشینه و زاروکن کو داعشی پاشمان جبر وان شرین کو هاتنا کرن چقدارن داعشی هاتنا کشتن یعنی راویان یعنی هاتنا گرتن او جن زاروکن کو ما بون به تایبتی لباغوزه کو ما بون ایدی هر واج به جن زاروک به هفرا برن بونا و کامپا هولی دا دو روشه دا مانا هر وقت خوشی داعشی مانا جسالی نوات و چاری وان رنشتوانین کو دل نوا کامپا هولی دانا جنو زاروکن کو هجماراوان 62000 کسا ین کو تمنی وان لجیر 12 سالیه اف زاروکنی کو پاش داعشی ما بون 34000 کسن 34000 زاروک نهادن کامپا هولی دادجین کو تمنی وان نگهشت 12 سالیه 120 زاروکین به سرپرشتی هنه یعنی افقاس هاتنا ناس کرن لگوری اوفیسا کوچ و کوچبران کوچبر و پنابرین روشاوی کردستان یا سر ریوبری خسر 120 زاروک هاتنا ناس کرن کو به سرپرشتن دبا کو هجماره که زیده همه جبر کو دناوا 62000 کسان دا کامپا که برفره و کامپا هولی دا زحمت کو هجماره که هور ورا به دست خستن یا وان زاروک کو به سرپرشتن کی جان زاروک کی دزانه ایکیا او پرسکدنه یعنی 120 زاروک هاتانی نها هاتنا هجمارتن کو تو سرپرست وانیه نه دایی کو نجی بافحنه 11000 جنو زاروکن داعشی هنه افجی هاتیا پش راست کرن یعنی دبکو زیده تر ببین لی افتشتی کو اوفیسا کوچبر و پنابرین سر بر ریوبری خسر پش راست کریه کارین 11000 کسان ببینن و بجمیرن تومار بکن کو جنو زاروکن داعشنا ين كو كامبين داعش دابن ين كو لوان نافچه ابون كو داعش داگیر کربون ایدی به تمامی داعش بون یعنی مالبات داعشی بون افجن زاروکن کو نهال کامپا هولینا 11000 کسن ج هجمارا ناوا کامپی دا اف خلکی کو ناوا کامپی دا 3606 کس عراقینه جبرکو بشکه زیده داعشین کو العراقي چوبون بشار کرن و بشکه آواره انجیج عراقی و در باسی سوریه و روجاوی کردستانی ببون ایدی اوجی به هفرا نهادنا و کامپا هولی دادجینی ویجا چه داعشی چه اوین کو به آواره بون رویا بون که هجماره که زیدن همه نیوا وانه نیوا رنشوان کامپا هولی عراقی نه 1400 جنو زاروکین بیانی دناوانده هنه او جنو زاروکین بیانی کینه و چکدارن داعشه ین بیانی که جوالاتین اوروپی جوالاتین قفقازیا لولاتین روسیا لحر جه در دنیای که چکدارن داعشه بری که رخصتین خواه کری بون در اونلاین دا بیجا دهاتن بو سوریه یعنی جو بو عراقی شر خواه کرن لورجی دزاوجین و جنو زاروکین خواجه هندک بخوراتین هندک جهر دنوا عراق و دنوا سوریه دازا جیبون 1400 جنو زاروکین بیانی هنه واتا نه سورینه نه عراقینه بلکی ین بیانینه چکدارن داشین بیانینه 82 جن لگل 373 زاروکین فرانسی هنه چکدارن داشین فرانسی که هجماران گله که زیده بودن و داعشه دا ایجا هاتنا کشتن راویانا چون مال خون ندیاره لیجن و زاروکن لپی وانمانا که 82 جنن 373 جی زاروکن اوانا فرانسینه زاروکن بلژیکی ین کو جه دایکی هم باوین بلژیکی نه ین داعشی 130 زاروک جی بلژیکی نه دنا و کامپا هولی دا نها دبینن که هجمارا که زیده جمعه هر بسر پرشتن 100 جن او زاروکن آلمانی جهنه او کو چکدارن داعشین آلمانی جهنه البته آلمانی یک جوان والاتان بو کو
پرۆسایکە دادگەهکردنێژی دەست پێکرد بۆ وان چەکدارên داعشین کۆ ڤەگەڕیابوون هەتا هەما لە هەموو وڵاتان پێشتر بوو ji بۆ کۆ هەم بکاربە دادگەهێکە ناودەوڵەتی چێ بکە هەوڵی بۆ بدە یان ناوە دادگەهên ئالمانی دا دادگەهên نافخۆی دادگەهکردنا چەکداران دەست پێ بکە یانجی چەکداران و زاڕووکان ڤەگەڕینە بۆ وڵاتی خۆیین کۆ داعشی بوون ji بەرvêkê bi caran rêveberiya xwe ser daxwazkiriye ku divê çarek were peydakirin بۆ kampa holê ew daعشî vegerin wan welatên ku lê hatine. Em behsa hindek amarên netewên yekbûyî bikin ku behsa rewşa nava kampê de kiriye ji xwe niha ew tiştê ku derketî gelekî metirsîdar e yanî weke xofekê de hatiye weke tirsekî nava kampa holê de heye kuştin e wiha diçin jinan digirin dixendiqînin zarokkan û her kesekî ev jî kêne ew jinên daعشî ne yên ku tundra û fikra waniya daعشî her di cihê xwe de maye ji 22 çileya 2021 netewên yekbûyî daxuyaniyek dabû behsa nava rewşa nava kampa holê kiribû ka çi rewşeke li gorî amar û raporên netewên yekbûyî ku divê derbarî de ragihandibûn di yekê befranbara 2020 de weta sala ku çend rojek beriya niha ji hetanê 16 çileya 2021 erdora heman bijin nava salekê de 12 kesên Iraqî û Sûrî 12 kes ji Iraqî û Sûrî di nava kampa holê de bûne hatine kuştin yanî ew kesene bi bêdengî termên wan hatine peydakirin heta di roj beriya niha jî dîsan termên çend kesekê din hatin peydakirin hatibûn dîtin ew kesene ji aliyê grûpên biçûk biçûkên jinên daعشî di nava kampa holê de têne kuştin yanî karê xwe dikin rêxistinê xwe dikin eger tiştek bi dilê wan nebe demeke bêdeng de digirin û dikujin û termên wan pişta tête dîtin ev rewşa nava kampa holê ye kampa herî mezin ya ku nihayê dî şopa daعشê lê maye jin û zarokên daعشê lê maye ku bi caran rêveberiya xwe ser daxwaz kiriye ne îmkanatê wan ev îmkanatin ku bikaribin wan koçberan û wan malbatên daعشî xwedî bikin ne rewş ew rewşe ku ew daعشî her weke xwe bi hizra xwe ya daعشî bimînin rewşê her weke rewşeke asayîş bête nîşandan ew yanî paradokseke vekî nabet rewşê aram nîşan bide û daعشî ji navete de bila re daxwaz dike ku yan dadgeha navdewletî bête danîn werin dadgehkirin yan her welatek bêt çekdarê xwe yê daعشî vegerine welatê xwe bi xwe dadgeh dike çilê dike bila bike ji ber ku ew daعشîyane ne Kurdin heta ku li Kurdistanê bimînin.